Lekubuzelwe ifilimu yami izwe laseNingizimu Afrika emva kokuthi-ke kudlule-ke obe ungqongqoshe wezezimali-ke uPravin Gordhan. Kubingelele sikwamukele kule channel sicela wenze isiqiniseko ngicize lapha-ke usubscribe button. Akasekho emhlabeni-ke obe ungqongqoshe wezezimali-ke eNingizimu Afrika-ke uPravin Gordhan. Lo ngqongqoshe-ke wezezimali-ke eNingizimu Afrika-ke uPravin Gordhan-ke ushone nje eseneminyaka engu-75. Lokhu kulandela ukuthi uPravin Gordhan bengeniswe nje esibhedlela-ke ey'nsukwini nje ey'ngaki-ke lapho-ke khona-ke egcine-ke esephelela khona-ke esibhedlela kena-ke uPravin Gordhan. Amazwi induduzela-ke ngene njalo-ke ebhekiswe kuwona amalungu omndeni-ke mayelana nokudlula kwakhe-ke laphana-ke uPravin Gordhan.